Marole soifua talafalava usi mai whaafonga I telefonu le Radio Samoa. Mai Amerika ma Kanata e 50% le tariff po la fonga whaapopo mo loa au inatu mai Kanata wa fola ane nei e Trump mo nisi o loa mai lea tunu o na waia ta ua e tali atuai I whainga lea talafea ngai a Kanata I o loa au inatu a Amerika e pei o taawale awa malosi maisi o loa dairy. O tono le isi tolu sulu waso le aso mai he wha mamalu ai suinga ai le tau mata le ate le se afianga I whawhatu wa inga le wā o ia tunu tua oi. O le whaamtaranga ma le wharepae pe o na riputia le BBC o tā wai o tariffs e talawhea ngai I a pui ai pisi nisi Amerika. O le a apalai fo I a la fonga whaopopo I o loa whea vea I le wāo tunu e lua e le a whaina pe o ni o loa o au fia le la marienga tau whawhata wa inga sa o loto le ana whaia mua e whaingoa o le USMCA. O lo iai fo I lava tariffs e 25% a Kanata o lo tuina I nisi o loa mai Amerika e pei o le uamea, alumini mata vale. Na wha mata wane fo I Trump e ua ina tutongi I Kanata ni la fonga I le asu mai afi e sa sawane I ona tonga vao le o lo le lea atu I a ai latane o Amerika. I Guyana, wa whaero mai le whainga māloa lea tunu e se fulu tino maririu, na mauane mai le waa lea na sae I ngātai whaleo lea tunu I le whaai ungo le vaiaso na liputia e se lau tolu le pasese na iai. O ripote o pitora tamai o lea whaalawalawe o ta wai le CNN, o lo iai le papole ngai mau o lunga atu lea whaio le au maririu mai lea whaalawalawe, ma o lo whitau wa ina fo ia fo ringa na whao ngā le au waa, whala au whasaina o se tasi leo mafuanga o le tūra I mai o le whaalawalawe. Whai mai o le whaalawalawe na tupu lea stoa nai au lea sosana liputia I ona suru fitu tangata wala vea ina, e au fiai matamaiti e toa sfuru rima, pe ta ia le ito iei lava nisi na whaasao ina mai tanu mai lea sosaa. O le kapeteni mai se le au waa o tau fia I leo pe o le wha mauri mai le minister o ngā ruenga lau tele, au lo o wha o pesa I ringa, au le waa o wha le tonu o le MV Barima, e se lau se fulu ono le pasese ma le au waa e se fulu fitu, na ngoto a o malangane mai le lau mua Guyana o Georgetown, a ngā I le nu o Port Kaituma. Ta awe ripote le kapeteni le waa maniso le au waa, wha mauni al wha ngai no marijuana, ma o lo iei fo inisi pasese na lave I nane lea sosa, e le o iei ngoa I le lisi o pasese le waa I lea whainga malanga. I Spain e fōringa o whaai uputa le wha manatuina o le manu malo lea tunu, I le ipo le ralangi le soka, ina o ripotia mai le so le maliwa se tametite se fulu tolu tausanga, ina o tupu se wha lave le tu matu I se sifo Spain, a o wha o waifi a fia ma le wha manatuina o le manu malo. Ta ua le BBC o se Fountain, wha le tonu le tumalo o Salamanca, e to alua isi tala wau lo manunu ai foi ma se tametiti o lo wha le tonu lo na mai, na a fia I le wha lave. Wha mai sa whai se fia I te tonu le Arbor Gordon Fountain, a collapse pe pa ua I lalo vaenga o lea no fuanga, ma afua I le wha le tonu. Wha mai ua whipea e iai nisi lunga o le vaenga na solo, ia matupu ai ma le wha le tonu. Longo ina leo ma ua whaina Iesu e suenga, pe ona si la fia o Spain na whaia inai Argentina I le finals o le ipo le lalangi le soka tasi le leai, ma o le whaalua ai leo na malo Spain I le ipu lea o le malo mua o le lua afe se fulu. Whai mai le BBC o le amatanga o le masina nei na maririwa I fo I tangata to tolu a o whaia fia o ta longa o le ipo le lalangi I Mexico City. I le Pasifika I Fiti, o lo ngalue nei le whainga māloa Fiti se whainga whaavae o le Diaspora Policy e taula I le whaamautinoina e iei matawhaioi au tua tangata Fiti uma I le lalolangi I le whaalautelei no le tamau ainga o le tunu. O le Minister vai Papua Fiti o Sakiasi I Titoka, sa iei New Zealand talwai nei le sa whaelo iei masui whaapisinisi a Fiti o lo iei malau investors. Ta ua le Minister o lo o whaatelei na pere nau o tangata Fiti I New Zealand, Australia, a Amerika ma Europa, I le atunu. Mai leo te mamao na mai a leo le tapenei no le whainga whaavailea mo le ave atu le kapeneta e whaapasi ai. Tau noa Titoka e tā watele le diaspora ia Fiti e maise le tamau aingo le atunu I tupe talafo mai tangata Fiti I atunu I fafo. O whairoi ripote le reida New Zealand o le isi whasa rau manaiwa tangata Fiti na ngā I atunu I fafo mō ngā ruenga e mai le tasi I le 5 tausanga le umi e ngā runue ai. Talamuni mai Vanuatu, wa whaasila le vaa ai tau wa Vanuatu le munga la, o le aha awhia I le atunu a meise lava I vaenga I le tui matu e peo I tū malo o Toba, o Zanma, Benama, Malamba.
Whaelo wa iai nei le au nino i le Pasifika, wa wha mawina fo i le mawalalo le suawa i timu mai le tolu masina taluai. Walapta ia le atunu ia fianga o ia munga lai whaatuanga, e ui o le ai lava nai taimi e timu ai. Wa whautua ina tangata, wha sao le suawai, ma ia tāpena pena mo aso e whaititi ai le sapalai, pe a whai e wha wau wha umi munga la. Whautua ina whaatuanga, ia tau mawhai e wha soso, ia le au whai whaatuanga ia tau mawhai e wha soso le leile suawai, i teimi whaapea le ngata mō whaatuanga, whaapea fo i la fumanu. O isi atunu le latana i Vanuatu, walapata i fo i le au nino, Whaeloane le Pānami o Papua New Guinea James Marabe, wa wawe nei ngā ioilo nā tunu e wha mautu o lo ua ia tāpena, ia mai leo no whaititi o le suawa i se teimi o luma. Whaelo fo i le vanga o puipuinga mo whaelawala whaafose i a tonga, wa mai a fōna tanga i le mata upu ma wa amata tāpenanga. A wa whaelo e fiti, wa ave ese le malo se vanga tupe whaangana, mo teimi e titi e le sapalai o le suawa i, pe a wha le tonu le tala o le tau. Tala nāra radio Samoa mo le nei aso, soifua.